Pamagsadya at safety protocol, patsetting natural at man-made disaster. Deniring pisabian king peka mumunang campus caravan naning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Mera patiyeng aktibidad king meto nga private university king Clark anyang Miyerkules, November 29. May gitlang 50 estudyante at talaturo rin tinagon king seminar. Nung nuka rin, meging yang resource speaker, ing Deputy Chief of Research and Planning na ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office ay Jerry Calimoso. Kini, explain ng Calimoso, ing bayong approach na ning kakatamong gobyerno parikil kin disaster preparedness. Metong nga naman ing kaya kayong talasuyo, Felix Barrios, karing meging resource speaker, king may sabing campus caravan. Antimong meto nga US Marine veteran, dinake tamo ing kaya katamong kebaluan, parikil karing active shooter at aliwa pang violenting krimen, ang mga palyari karing eskwela. Napaka-timely po na ning topic, especially po yung active shooting and risk management po. Gamit na po yung topic na ini para educate nila po rin peers da o rin kapwa da po estudyante kaya in New Clark at ila rin maging pioneering batch po na mag-share ng kanining knowledge ini na abyan na po ng CLMA program po. Dakalya pa makasadyang programa yung CLMA Pampanga Chapter para karin daratang pang campus caravan karing eskwela keti Pampanga para midake impormasyon at kebaluan karing estudyante at talaturo. Ako po, yung kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalin.